Elias TV. Basira danela gulira mbuya Yesu ndagumbira inendere shumaira ndamala tose yano mwana handinga mutsibe ndamala tose yano mimba handinga ipare ndamala tose yano mbuya ibere ni bonsisi mbuya Yesu ndabwerambo ndirikufunda mwana kwanyabesi ndaneta kufamba kuti sondione pamwiri panangopense mwana ine mani mbalota mwana akulira ndinaye mano munyumbamo machimwana ndipadzamuona nini akora patsopano pano ndabwerera imwepo wambuye kuti pena mene mundipferembo ine mandikhalembo na mwana ine pano nene pandokwane ndoto zokhazokha nada mundipasirembo mwana ndikhale naye ine mano manja mwangu muno pemeno banja lipfumbire kuti ndingasowa mwana ine mano banja lipfumbira lini tayi nimbadzasvika pasi zinango ndingafika mwanyabesi unambalani payonga nsolini chinthu ine Mission for life. It was a producer, a patrocinia, Dona Aresta. Natutaki. Nibafuna mbuguru maine. Nibafuna mbuguru maine. Wanza mwibasirira. Umwe ndinarudwana, wali na wana washa.